Past simple. Upitni oblik. Upitne rečenice u vremenu past simple se grade upotrebom pomoćnog glagola do u prošlom vremenu, odnosno did, subjekta i na kraju dodavanjem glavnog glagola u infinitivu, odnosno na njega se ne dodaje nikakav nastavak. Primjer za to je rečenica da li si pogledao, odnosno did you look? Hajde da to pogledamo kroz primjere za sva lica. Ispred svih lica ćemo dopisati pomoćni glagol u prošlosti did, a zatim ćemo posle subjekta dodati i glavni glagol look. Sada ćemo da vidimo šta se dešava kada u vremenu past simple rečenicu prebacujemo iz potvrdne u upitnu, kako biste bolje zapamtili do kojih promjena dolazi. Da bismo to učinili, ispred subjekta je potrebno da ubacimo did. Sada je bitno ne napraviti grešku koja je veoma česta kod ljudi koji uče engleski jezik. Pošto smo ubacili pomoćni glagol do koji je u prošlosti, nema potrebe da i glavni glagol bude u prošlosti, jer nam je to jasno na osnovu pomoćnog glagola. Iz tog razloga ćemo ukloniti nastavak ed sa glavnog glagola. Dakle, u upitnom obliku nikada ne dodajemo nastavak na glavni glagol, već je on uvek u infinitivu. Ukoliko želimo da postavimo pitanje koje počinje s upitnim rečima, kao što su ko, šta, gde, kada i tako dalje, struktura upitne rečenice ostaje ista, a upitnu reč stavljamo kao prvu u rečenici. Da pogledamo u primjeru. Why did you look at me? Ako imate još nedoumica u vezi sa vremenom past simple, pogledajte i ostala video objašnjenja za ovo vreme na sajtu virtualnaučionica.com. A ukoliko ste razumeli kako se ono gradi, registrujte se kako biste mogli da uradite interaktivne vežbe na sajtu i proverite svoje znanje. Ukoliko vam se sviđa interaktivna gramatika engleskog jezika, spomenite nas na društvenim mrežama i pohvalite nas svima koji imaju želju da nauče engleski jezik.